Байыш ағамыздың бір туғандары, қара шешекейлері, жашоды қолдып жүріп таят жүрген жашода бір туғандан өткен байлық бар ма? Қараңыздаршы, ең чоң байлық бұл ата-эне, андан кейін бір туған. Мына бір туғандары дайыма жырындап жүреді, үйде, көшеде, улақта, білесіздер, анда емесе біздің бір туғандардың ұлысы ақсақалы Жаңышев әкесі сөйлеп берсін, келіңіз. Үшкерістер мейманда екі жаш қармашқан болуға төйлік болсын. Дайым Алла Тағала екі дүние бақтылықты нәсіп болған болсын. Байышкам тоймат болып болсын, биола болып болсын. Шыншай сағатта бері патасын айтыда, дайым патасын жүзіп сейген болсын. Дайым үшіндай бір туғандар тоқа жақшылықтарынан көбесі ол күлерейді, жақшылықтарына да келіп күлерейді. Үшкерістер. Bir tuğanlarına, uğullarının altıncısı bir tuğanday. Toğa gelsin. Assalamu alaikum, tuğanlar. Birinçiden ben uşunday, apamın atap törevezinde uşunday bir tuğanlar var ekende suyunam. Ben özüm Radnoy, 6 bir tuğanımız. Bunlar 13 bizde. Ben geçeki günden başlayın, geçe şu dostluk komandasının kuyarmanlar için aybay жақсы күн болды. Көптен күткен жеңісті команда ушул жеңісті тартуулашты, ушуларга чоң рахмат. Мен өзү кыязды өкүлөтасымын. Анан эми бүгүн мен байыш айзам кичинекей эле көрүп, жаш бала деле жүрөчүлөрдү көрсө, булар чоңоюп жүрүп кайнатып болуп, биз башка эле карап калыппыз да. Кызым, эми Gede benim geleceğim Uşar'ı, Balamın'daki dostlarım gede ükemde olun da. Abi oldu ükemez, senin balanla da görse biz vapşeyle kalıp kaldık. Bayış, kaynatı olasın, bu da kalasa endігізілі tayata, tayne olasınlar. Bizim Buse, Geola, Yaşodu, öde olur, ılıyı olur, ısık olur, suğuk olur. Oşonun barına çıdasanarlı, Yaşo бар, жақсы болады, бақытты болуға. Анан әрбір ата-эненің шу қалағаны, балам жақсы болса екен, қызым жақсы болса екен дейді. Шу сілер жашасаңар, жақсы жашасаңар деп шу ата-энеңердің сыйлығы, бақытты болуға. Сілер қараған қыз болмай, келін болмай, қыз болып, күйеуің саған күйеуіңіз балаңдай болып, шу бақытты болсын. Шулардың сілердің жақсасаңар деп шу ата-энеңер құдалар еш жаққа бармайды. Сілердің сөзіңізді сөйлеп, şu kaynanengele ısık çayın geliyorsun, oldu, bari жақсы olur, baqıtlı olur. Şu güyoğlarınızlar, bizge güyoğlar da emes, uğulday olsun. Bu sivkan baqıtlı olurla, hiç kaçan jamanlık görmöylü. Kudayım eki dünya baqıtlı olurla, karmaşkan olurlar, tübelikler olsun, bala çatalı olurlar. Bu sivkan şu baqıtlı olan desek güyoğlarını sıyla. Ondan sıyı görüyorsun köp. Bir-birine sıylap, şu sizler baqıtlı olsanız biz baqıtlıyız. Kudayım ömür gördü versin. Başka sizden ömrünüz uzun olsun ekan. Siz bilen şu bardığın şu konuklar süyle odat, oşulan sözüne koşulan bizler sınıftan alsızdır. Hiç kaçan orman, bizi peşinizge barbalımızlar. Kudayım bilinizden küçük vaat etmesin ekan. Şunlara diyeceğiz. Geliniz. Bugün bizge Bayış Ake'nin toyuna çempiyonluktu padarka kılıştı desem olur. Kıyas. Rıbolçan koyumuzlar kıyasga. Assalamu alaikum. Hurmatli qonaqlar, xush kelibsizlar bizning to'yga. Shunday. Dedeyiz, chiqar. Altınız bana dedim, baktapsın, kalmaşkan bağlarını hiç kaçan üzülmesin. Biz sıyımlıktanlar, ülgülü-ülgülelerde bağlılar kazlar. Hiç kaçan jamanlık görmegler. Yaşoğunun açısı oladı, soğuk oladı, barına çıdaş gerek. Şunda baktım olasınlar, ve bala çakalı olar.
Allah kollasın sizlerdi. Şunday bir tuğanlarım var. Allah'a çeksiz şükürler olsun. Atam bilen apam ömrünüzün olsun. En soğukta oldunuzlar biz sizler bilen tacım kılarız. Rahmat şunday bir tuğanlardı. Şu her birinizden bir yüzlerden şunday toylar olsun. Hoş geldikler daha bir yolu. Başka toylar neresinde? Rahmat vakti olmak o zaman. Рахмат эми ушул Ниязовдун эң кичинеси эң кеңжеси аганы көрүп ине сөттөйт ушул ар бир агасынын мойнуна минип мойнунда чоңойгон анан агаларын көрүп чоңойгон ар бир агасынан бирден нерсе алып бир агасынан күчтү алып бир агасынан акылды алып бир агасынан тайманбастыкты алып бир агасынан эр жүрөктү алып баарын бириктирип туруп Манас болгон бул Кыргызда эң күчтүү Манаска бир болчу апалар. Ассалаумалейкум, келген қонақтар. Шу Байшканы біздің үйлерін сыйлап келгендерге чоң рахмат. Қазір айтып кетті. Шу әкелерімнің тәрбиесіне жаман болдым. Шу әкелеріме де рахмат. Шудан пайдаланып айтып кетейін. Жаштарды өстіріп, шу табайда жеткізгеніне. Байшканы әзіржегенде балаңыздарыңызға да бақ берсін. Шу газымен көйеуіз, бақты болдылар. Үлгілі үй біледі болдылар. Берекелі өмір сүрді, өздеріңіздің ақыра чай бақыт болды. Рахмат чоң. Эң соң, мен бул жака мына ушундай мыкты уул кыздарды тарбиялап чоңойткон Токтогул ата менен Чыныгүл апам чакырып коеюн, бир бала чакасы менен бир сүрөткө түшүп койсун, ошол. Токтогул ата. Мейли, жогору жакка баргыла да. Байшеке, жогоруга барыңыздар. Мен болсо бул жака Niyazovdардың үй бүлөсү. Аллах таалам баарыңыздардын үй бүлөңүздөрдү ушундай көрктүү, үлгүлүү кылсын. Мына кел. Ата-энелер бактылуу болсун. Чоң ата, чоң энебиз бактылуу болсун.